Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kinong yalam jong ke Managing Committee ke Umsning Town Durbar Secondary School, kemudian ha Umsning proper A, mentakasni ke lalit ban Ujor dek Ejahar ha thanat Umsning, halor ke jing Suba dan keti ki dunar ki bamla asatya bantip, ki lalit ban Thang ke Ïingskul hen ke miet jong ke South Rik ubnai Jemang Ejahar arpusan. Uba Angel Star Konghat Chairman jong ke Managing Committee, ule thu bagani ke jingja ke deh kapor kumba khatwei steng jong ke por miet, keladon ke jingklang jong ke ding ha ke Ïingskul, kebalai ining kong da kipat ba nong shong shnong, bat pentip Shaki nong yalam shnong kibalai mi iru klem da penslam ban pendip ya ke ding, bat pentip bahagani ke jingja ke we ke kamra kelas kala ing kong khan. Uba Angel Star Konghat uba deiru ha ke jokapor, urang ba shnong jong ke Umsning proper A, ule thuru memenshwa kila judan teng ki jingja ki barit, bat kum ke shnong kam shimla ajing Ujor satya yaki, bat hakani ke kenti ke bamenta kimban se shu ban Ujor Ejahar Shaki Pulit, nak benda ban tuat bat penshitom ki dunar ki berpenan kam da ki jain sop miet, bat plastik ban Thang ya ke Ïingskul. Ule thuru ban akaliang ke Managing Committee, ke shimrai ban aishuti shwa shisngi ya ki kena pule, kenang ban la ban penbiang bat penbha shwa ya ki tiar ki balaing, kamtam kum ki ben bat miet ki bahap penan kam da ki kena skul. Nakaliang jong kong BL Nonglat Headmistress jong ke Umsning Town Durbar Secondary School, kalau penpau ke jing pendam ke bajur halor ke ni ke jingja, ke balawan ja klempoi perkat, handin ke miet, kamtam kum ha ke jaka puli, bat kenturu ekipat ba nong shong shnong baki nong ki bapet ngor nong ni shakmat, kenang ba an la ban te lakam yukum kini ki kam sniu, hapok ke shnong katha. Pesipi. Ring senang di video. Koyo bana lei. Lei, ko bani ba taste lei. Yan mai tai. Katay tapi. Dia kaba jajong kali ke skul. Pi menin hapor kaba westeng. Bani kan arduna di ladon ke jing klang jong keding kali ke skul. Di sudon bok ba ladon lagi nok song snong. Jong kali ke snong jongi kibaya inti kilai iya ka jing klang jong ta keding. Dikila pentip jangi ke bor snong. Makuntahi kinok song snong ba sa hane para marjan ba mangi lagi snong nilai mi budwud banyami banya pelip ya kata keding. Tadi nakaliang jongi empat don ke jing tips pang jo kita ki balik kini ndrei nakaliang jongi pat ngila shu bu no da ka FIR ha ka baide ba kani ke jingja kenang ba nakaliang kabor jong ka an kinwan kenang ba ngila ban tip eno kita ki berus new ki bala mut ban persang ban Thang ya kani ke skul jongi. Ya mencua hidden ki jingja ki berit-berit ki bangin mudur hadu kota tungta nakaliang jongi ngim da kwa hadu bangin ya cha ki bor jong ka an Ritang nakaliang jong ka Managing Committee ni syong ki muti ni sok na program berber. Long mentai yang mentah kesengihi nakaliang jongi kum ka Managing Committee nilarai ba ngin asyuti swa ya ki kena tak cisngi kang bangi dio ban repair ya ketika ba ladep ban ing plus nata bangila ban wara sai swa ki ben nomor ba ha ketika jingja ki ben ro ki ladon ki ba ing dikin don ki kena skul ki benom yo syong ki ben ki te hatin bangila perkat sani ba nakaliang ka komiti yang bayam ta sisni ai syuti no ya ke skul ta kasni ke ba la sisni pat ni senang no ya ke skul sisni pat kong nga kwa ban penitho ya ladi nga de Miss BL Nonglat I headmistress jong ni ka school Umsning Town Durbar Secondary School
ban ngadan hang ni khamat jong phi ban pen pau ya ke jing pen rem jor ke jong lo ke ni ke jing ja mo belawan ja ke ni ke school ke jong ni klem poi perkhat moi ke ni ke jing ja ni dang wan ni dang don hi ngi sem ke jong ni mo ngi dang perkhat na ta ki kam ke bangin sale men ta sni ke school ke jong ni re men miet ku bakhat wi steng e ke supoi kon na i president i jong ni bat ru na gini para no kai ke basa hang jan ba la pentip shanga marmar ke ni ke jing ja mo nam shum lala ban poi ke to ko pon makal amit el asting snya mo minut shu ban wan ban ni hina yeng ru ti menem step ding lawan ban pet ye lawan ban jurep ke ni ke jaka bla sha thang la ni ke kelas ke bede ru ke kelas 9 ti susi mo ngadap ka men sim jing susi ke jing khia mo ban pan pau shu phi ba kadon kum kan ni ke jing jakat ha kan ni ke jaka ba de ru ke shlem jong ke jing ke shlem jong ke jing start mo ke ban ai ke jing nang jing start ki khna mo ban ai ke puli ke puki menta ki bri ki wan kum ha kan ni ke ru kam ban le kan ni ke school kam sung tanat ti kam long ke bas sung tanat ngap rem jor shisha ke ni ki kind of act of violence or whatever they call it but ngalong na kaliang jong ai head mistress nga kento ken dia ki bri mo ye ki para marjan ki para shnong para thamo ba kin sova ban pet benia lem ya ke shnong ka thaw ko jungi ba kham tam e ka school bikin pet lem bishar lem ban kham tam e ru bangila IT ya kan ka kam shathanat imin ka police department bikin le ka badon kam ti nangli shakmat ke badon min sa pentep yu phimo